izy io moa zany efa fantatra ihany zany volovolontsara vaoka araky ny fanoharana zany zany hoe teny mbola mijery fotsiny zany maso mandinika ny saina de efa fantatra zany hoe zavatra hanjara zavatra ho tsara ka tsy haiko anao nanao étude anao na tsy nanao étude fa raha nanao fikarohana anao mandiniky lalina momba tokony tonga saina anao hoe ity olona ty marina ny tena hamonjy ity olona ty marina ny tena hagnavitsy ity ny tena iraka avy any an-danitra ny rahan'i Jesosy Kristy hanavitsy ny firenena zany hoe tokony ho tonga saina zany ianao am'izao fotoana zao tokony ho tonga saina anao hoe ity olona ty tokony ho fiditsika ary ty olona ty tokony ho lanina ho filoham-pirenena fa raha tsika zany andeha io ane mbola kely io ane mbola ohatran'izao hoe io ane olo migadra io ane olo ny voasazy io ane enjeny fanjakana io ane enjeny polisy io enjeny zandara ho lany andro am'izany tsika ho lany ho taraiky eto tsika aza mijery an'izany aza mijery hoe mbola kely io tsy mianatra matoa zao milatsaka filoham-pirenena ao antony matanjaka zao reo moa olo ilatsalatsaky filoham-pirenena fahatany zao raha tsy mahazo antoka ny fiainana izy matokisa sofera sisy raha tahoranao momba zany rehetrarehetra zany garantiko zany ka zay mihitsy mahatonga zany tena aminareo zany hoe fantaro zay olo tokony hamonjy ny Madagasikara zalahy fa aza lany fotoana ange hifidy any any hividy any rakoto rabe ary any reny olo efa mpamotiky reny iny fidianareo olo ohatran'ireny ndao hifidy kadidan natolotsy Jesosy baka an-danitra any sy olo tena ny lanitra sy olo tena ny Jesosy irak'Andriamanitra manavitsy any Madagasikara tokony efa ho hainao fotsiny na de mijery ahy fotsiny azy anao hoe ty olona ty marina ny tena hamonjy sady hagnafaka hanavitsy anay ka izay mahatonga za milaza aminareo zany hoe re fidy ihany fidio mara-patalaza aza mifidy akoatran'io aza mandany akoatran'io fa iraky baka an-danitra any ihany lanio fa io ny hamonjy io ny hanavitsy io ny hanafaka atsika ka fidio io ny hamonjy ny Madagasikara ka zay mihitsy mahatonga zao teny aminareo eto hoe raha lany ao afaka atsika fa za kosa aloha tsy miandry hoe lany vao hagnafaka anareo fa na de mbola tsy mifidy ahy zany aloha zaho zao de efa manao programme hamonjy anareo de mbola tsy mifidy anareo zao de efa manangana projet aho hamonjy anareo de efa manangana le projet koa zao ka tsy ho ela etsony ho afaka Madagasikara ka raha hifidy any marina filoham-pirenena anao de ho hitanao ny vokatra après zao sotranao nagnaraky zay fandarana zay.